Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aning ke mela pen lumba jonga hawar rong rup attokan ke do arat ajak ding klui pen akar I jesemet kijona lang awar sai kawe mate kisung katora puthak ninga klong arsik jit pen chini dam pamisi kedam tang suri hinira kreser kep aning kana hut pen hum pharo hinira trokner kep RCC Ringwell Rad Asai Klembang mate social worker Dhan Singh Kramsa phan lang tu ke pahut ahukum piponlo Labang so lang tu kituk ahukum ki piateng pen mijung tariadong arlong pharla lang etso lang kaijan kathe bajong borlang pher lang soliet kangara rong mate khanggar bosti dipu chekso langso disama lakhahini sikari hanse sarmen hanse sartheing hi hidim timung jor timung hemai timung lahaya hawara rong along Dhan Singh Kramsa hin pensi lang tu kituga sai pangcheng ponsi hum pharoi sira trokner kep an mate 180 RCC Ringwell ki khut patang pon pamilu lasinon puthot hum pharoi simate 100 nos ke patang te ke do an la pen jal jivan mission scheme alang angkro keron ke pali un e adima klong along an RCC Ringwell alang tukdam si mesen ki juna lang awar sai ke pali kapacitang etji aphan si bor ipon bomlu pusi lumba jonga hawar adada sai klembang Dhan Singh Kramsa hin pen pachin pon Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live